Zdravo svima, ja sam Miloš, danas tu sam Uroš i danas radimo nešto malo drugačije, pokazat ćemo neke koncepte koji su jako bitni kada su u pitanju gušenja. Bez obzira da li radite MMA, jiu-jitsu, gušenja su svugdje ista i funkcionišu na jednom istom principu. Umjesto da vam pokazujemo sa neke tehnike, tu ne znam, 7-8 varijacija gušenja imate iz raznih pozicija, ja ću vam samo pokažem neke koncepte koji će da vam pomogu da vam svako gušenje bude bolje nego što je bilo pre. E sad, prvo za početak da krenem, bitno je da znamo da imamo dve vrste gušenja. Znači jedno su tada takozvani blood chokes, odnosno gušenja koja funkcionišu tako što mi zatvaramo nekome arterije, odnosno karotide i jednostavno krv ne može doći do mozga i ljudi padaju u nesvest. To je, da kažemo, neki osnovni koncept, osnovni princip. Druga vrsta su ta gušenja koja idu preko vrata, gde je cilj da nekome onemogućimo dotok vazduha do njegovog tela i onda oni padaju u nesvest. E sad, kao neko ko se bavi jiu-jitsu već neki duži period, uvek su tada, kažemo, gušenja koja se fokusiraju na zatvaranje karotida nekako efikasnija i bolje rade. Možete mnogo puta povesti s tim gušenjima kao što su giljotine i to, one isto mogu dovede do gubitka svesti, ali generalno gušenje da je nekome skroz damo da taj dotok krvi do mozga smanjimo, ono prolazi malo bolje. E sad, prvi koncept o kom mi danas pričam je sad taj da moramo da shvatimo da gušenja, hoću da zamislite da imate bukvalno jedan krug oko nečijeg vrata i sad cilj je da taj krug bude što uđi. Mnogo puta kad ljudi rade gušenja, uhvate sa određenim luftom i postoji neki luft koji posle dovodi do toga da gušenje bude slabo, da ne može dovoljno dobro da radi i jednostavno ljudi neće da tapuje to. To mnogo puta, to je kao neko kaže, aha, tapnuo sam, ali nije bilo gušenje, već je bio krek. Znači, mnogo puta da bude čisto neka poluga na vratu, to jest to nije poluga, to je neki bol koji ljudi sede pri davljenju, da onda tapnu zbog toga, ali eventualno da ne tapnu, ne bi im se ništa desilo. Znači, morate znati da cilj svakog gušenja nije da neko tapne, generalno cilj nijedne završnice u jiu-jitsu nije da neko tapne, već je cilj, ne znam, ako radite gušenje, cilj je da čovjek padne u nesvest, odnosno da mogu da ga nesvestim. On to sprečava tako što hoće da tapne na vreme, ili ako radimo polugu, cilj je da se nanese ozbiljna šteta na nekom ekstremitetu, prvi radi poluga na ruci, na kolonu, to mora bude uvijek dobra mehanika da neko zapravo htjela tapne. Ako je to samo neki bol, ljudi se mnogo brzo navikavaju na bol i vremeno taj bol nije uopšte toliko strašan i mnogi mogu da ga izdrže. Tako da prvi koncept, dođe ovaj, evo dođu za primjer, dođe ovaj, ajde kažemo Darce. Znači prvi koncept je bio, ajde Darce choke. Šta je Darce choke? To je gušenje kada imam odavde ruku, zatvaram i dalje. E sad, šta je ovdje bitno? Pošto ovo je gušenje gde gušim čoveka sa njegovim ramenom i vratom. Sve sam gore. Kada radim gušenje, mogu raditi gušenje direktno na vrat, znači da imam samo ruke oko vrata, tipa kao što je ovdje, što je bio rear naked choke, to je jedan koncept. Ili mogu da imam gušenje gdje ću da pokrijem jednu karotidu, a njegovo rame da pokrije drugu. Znači imam gušenje da pokrivamo ili samo vrat, ili i pravimo da pokrijemo jednu stranu vrata, a drugu ću da pokrijem rame. E sad, primjer dođe do za Darce. Kada radimo Darce, sad, šta mnogi ljudi greše? Znači, uglavnom kad ubace ovdje gušenje, sad ovo prva ruka bude mnogo plitko. I onda kad krenem da davim, to uvek krene da bude kao neki bol na vratu, što mnogo puta nije dobro. Nije efikasno, odnosno postoji previše lufta oko njegovog vrata i onako može da izdrži taj bol koji se javlja u početku, uglavnom neće da tapne posle. Da bi to izbjegli, moramo da se trudimo da uvek što više suzimo oko njegovog vrata ili oko vrata i rame na sve te strane. Znači, stajem gore. Hoću da zamislite kad radite gušenja, nisam gore. Prema radi, uvek ovaj vrat mora da pokrije ovu arteriju i sad hoću da ovo bude što uže da ide. Znači, što uže želim da imam tu kontrolu. Da imamo da ga zadavim. Dođe vrat. Evo primjer kad radimo Darce. Znači, umjesto da samo ubacite ruku ovdje, trudite se da uvek ubacite ruku što dublje. Imate što čistiji kontakt sa njegovim vratom, a sa druge strane sa njegovim ramenom. I onda kad sad zaključam gušenje, to je mnogo bolje i odmah ću imati bolje efekte. Generalno, cilj gušenja, opet kažem, da treba da bude da neko samo tapne. Znači nije sad fora da vidimo stisne što jače za vrat i da tapne što pre. Cilj je kad radi snimku zapravo zna da radi jiu-jitsu, MMA
Ovo pogotovo važi za Real Madrid, neće da tapnu tek tako na neku vrstu bole, već mora da imate mehanički dobro gušenje koje će neko zapravo da uspava. Znači prvi koncept, uvek se trudite da krug koji zatvarate u nečiji vrata bude što uži. Sad to možete vidjeti na videom primjer. Evo, kada ću primjer za neki čovjek, stavim tu. No i na primjer kada je ovo gušenje, ne znam, pokazuje odavno neki reci, vidite to. Vidite se koliko ima lufta. Imam luft sa ove strane, imam luft sa ove strane, imam luft od iza, vidite, ovo na primjer. Sad ovo kad krenem nema kao da davim, nema to niko da tapne uopšte. Uporedite ovo na primjer, ovako neko gušenje koje imate da vidite na internetu pokazuju ljudi koji nemaju blage veze sa borenjem. Ili pogledajte gušenje gdje sad imam skroz ruku unutra, zatvoreno maksimalno, ovdje nema lufta ni za jedan prst, vidite, bukvalno jedan prst ne može da uđe ovdje. Ovdje također nema lufta. Sa zadnje strane isto hoću da pokrijem ovo što više i da ubacim ovo. Vidite kako sad nikad nema lufta i kad sad krenem da završavam, mogu svaki put da rekao. Ali kad pokušam nešto isto ovako ovdje, vidite to, nema poenta, ovo jednostavno ne može da uspava. Možda ga malo zaboli vrat, ako je tipa ušao treći put u salu, ali ako zna nešto malo više od borenja i malo iskustva, neće nikada tapne na to. Tako da trudite se da uvijemo što manji luft između njegovog vrata i naših ruku ili nogu što god radimo. Sljedeći koncept koji hoću da pokrijem jeste ljudi kad vežbaju gušenja, baš je velika greška da mi krenemo u gušenje ovdje sa 100%. Znači gušenje su postepeno i cilj je da mi kroz određeni vremenski period zapravo nekom smanjimo otok krvi do mozga da ga onda ugušimo. Šta je greška da ću vam primjer? Ajde da vidite čovjek. Znači ljudi krenu da guše i uđu tipa u prvi 2 sekunde uđu baš jako gušenje. Tipa uđu, znači uđu i ovo samo stisnu jedan vidite. Šta se dešava? Ruke nam se pune. I onda ako sam ja u startu ušao sa 100%, tamo već neka 3-4 sekunda meni pritisak lako opada. Kako pritisak opada, tako on ima veći dotok krvi do mozga i može da izdrži gušenje. Znači bukvalno stisnem jako i sve snage, ne prođe i onda samo je sve slabije i slabije. Eventualno mi se ruke napune, ja moram da pustim gušenje i nemam ništa od toga. Tako da kad radimo bilo koje gušenje, hoću da idete postepeno. Znači dajte uvek sebi neki, ja to kažem ljudima čak 10 sekundi. Znači hoću da radim gušenje 10 sekundi, s tim što krećem prva sekunda ide 20%, pa onda 30, pa 40, pa 50, tamo negdje već 6. 7. sam ja na 80%, 90% svoje snage i tad baš krećem da tiskam jako. Uglavnom tada većina ljudi tapne, ako ne tapne onda ili ste ga uspavali ili znate da imate potpuno promašeno gušenje, nemate dobar kontakt sa njegovim karotidama i onda bolje da pustite to nego da se umarate. Tako da kažete o taj kontakt. Znači tu sam, kad krenem da gušim odavde. Znači prvo, najbitnije je zatvorim luft maksimum. Tu sam, zatvorio sam luft. Sad kad krenem da gušim, ne idem se samo od 1 do 100%, ne idem polako. 1, 2, 3, 4, već to je po 15-16 sekunda ja mogu da stisnem jako i završim. Ovo važi za bilo koje vid gušenja. Znači svako gušenje funkcioniše po istom principu, to su ova dva najbitnije koncepta koje moramo da znamo. Kad znate to, posle sve ide lakše. Evo da pokažem na primjer, ajde, šta mogu gušati trougla nogama, ajde. Znači isto ljudi kada radite trougla, okej, samo se s strane. Ne, pređi ću kažem. Znači primjer radite trougla, da možeš tu. Vidite, apsolutno ista stvar, znači moram da imam moju nogu u kontaktu s njegovim vratom, također vidite. S druge strane moram da napravim pritisak ovdje, znači oko njegovog ramena, vidite tu. I sad, kad zatvorim, vidite ovdje, nema luft, ja možda dopravim bukvalno jedan prst može da uđe i ovdje čak ne može ni jedan uđe. I sad kad završavam, neću da stisnem i pustim, evo polako. I on će da tapne kroz par sekundi na zapravo gušenje. Ukoliko ne tapne, vratno će da napadne u nesvest, ako sam na mjestu svega treba. A ako nisam na mjestu ovog treba, Bože moj, pustite gušenje, bolje ga na vreme batalite nego da samo gubite snagu i da se napunite. To je jako bitno sad kad radite gušenja, da znate da vam se ruke pune vam se i noge kad gušite nogama, tako da na to malo da vratimo pažnju. To je bilo dve najbitnije stvari koje bih htio da kažem za gušenja. Danas smo malo drugačije, malo sam htio da vam pokažem neki koncept, jer mogu da vam nabrajam tehnike ovdje 10 dana, možemo da pričamo o tehnikama, varijacijama, ne znam kako, zove policije. Ako ove dve stvari ne znate, sve to je džabe, jednostavno gubimo vreme i ne možete raditi ništa po ovom toga. Tako da to je to, hvala vam što gledate ove klipove.
nadam se da vam pomažu. Vidim da imamo i pregled na prethodnom klipu, dosta novih ljudi prati, javljaju se s komentarima, tako da hvala vam. Mislim da možda bude korisno ko se bavi jiu-jitsu, mene nema, da imamo interesantne sadržaje. Biće još puno toga uskoro, tako da vidimo se, to je to, pozdrav.